makuru arebana n'imikino ariko by'umwihariko imikino ya Sekafa Kagame Cup yasojwe kuri uyu wa mbere. Yego nibyo imikino ya Sekafa Kagame Cup yasojwe kuri uyu wa mbere isorezwa mu gihugu cya Tanzania n'ubundi yari maze iminsi ibera mu mujyi wa Dar es Salaam kuri stade ya KMC. Ikipe ya APR yegukanye umudari n'umwanya wa gatatu muri imikino nyuma yaho itsinze ikipe ya KMC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Memere Dawo wanabaye umukinnyi mwiza w'umukino man of the match. APR habwa umudari wa bronze ndetse n'ibihumbi 10 by'amadolari kubera kwitabira iyi mikino. Umukinnyi kandi Memere Dawo wa APR FC niwe wabaye umukinnyi mwiza wahize abandi muri imikino ya Sekafa Kagame Cup y'uyu mwaka. Ubwo ikindi nuko Singida Black Stars yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup itsinze ikipe ya Al Hilal Omdurman ibitego 2-1 ni ibitego byatsinzwe na Cross Chota Chama. Ikipe rero mu gihugu cya Tanzania niyo hawe igikombe n'ibihumbi 30 by'amadolari. Singida Black Stars itegerejwe i Kigali izakenera ikipe ya Rayon Sport mu mpera z'iki cyumweru bakina mu mikino ya CAF Confederation Cup mu ijonjora ry'ibanze. Nakazi gakomeye cyane ku mutoza Miguel Gamondi n'umunya Argentine utoza ikipe, ariko kandi ikipe yaguze n'abandi bakinnyi beza barimo Harida Ucho, Lamin Jardim umunyagambia wakinaga mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa, hanyuma kandi n'uyu Kratos Chotama wabaye umukinnyi mwiza mu mukino wa nyuma, ndetse ikipe ikaba yaranashoye n'amafaranga menshi kuko bifuza kugera mu mikino y'amatsinda ya CAF Confederation Cup hafi ibihumbi 400 by'amadolari nibyashoye. Sekafa isozwa gutyo. Ikindi ni shampiyona y'iciciro cya kabiri izatangira tariki 11 z'ukwezi kwa 10 2025 nyuma yaho shampiyona mu bagabo n'ubundi nabo itangiye mu mpera z'icyumweru dusoje. Ni mwibaruwa shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bageneye amakipe yose azakina icyiciro cya kabiri ati no kubamenyesha itariki shampiyona y'iciciro cya kabiri izatangiraho no kwatumira mu nama ati bayobozi tubandikiye tugira ngo tubamenyeshe ko shampiyona y'iciciro cya kabiri mu bagabo mu mwaka w'imikino 2025-2026 izatangira tariki 11 z'ukwezi kwa 10 2025. Tuboneyeho no kubatumira mu nama itegura uburyo shampiyona izakinanwa. Ni nama rero igomba kuba tariki 16 ku isaha y'isayine kugira ngo bategure iyi nama muri rusange. Ikindi ni shampiyona y'isi y'amagare. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya France mu gusiganwa ku magare yitwa Thomas Voeckler yamagaba abakinnyi yazifashisha muri shampiyona izabera i Kigali guhera tariki 21 kugeza tariki 28 Nzeri 2025. Muri aba bakinnyi bayobowe na Julian Alaphilippe wegukanye irushanwa inshuro ebyiri muri 2020 ndetse na 2021, ariko kandi uyu nguyu yarazwi cyane no mu mikino ya Tour de France. Ibindi birimo kugarukaho ku mugabane w'i Burayi no ku ikipe FC Barcelona yatangaje yuko umukino uzabahuza n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu mikino ya UEFA Champions League azaba ari ku munsi wa kabiri mu mikino ya UEFA Champions League. Bazagaruka kuri stade yabo yamaze kuzura Camp Nou ubwo FC Barcelona. Nyiri muri ikipe ya FC Barcelona kandi n'umukinnyi wayinyuzemo yitwa Samuel Umtiti, ni umusore ufite ababyeyi b'Abafaransa ariko yavukiye afite ababyeyi b'Abanyakameruni ariko afugira mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku myaka 31 ye yaseroje umupira w'amaguru ati ntacyo nicuza. Yatwaye igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa muri 2018, atwara La Liga ebyiri n'ikipe ya FC Barcelona, Copa del Rey, Super Coupe y'Espagne, igikombe cy'igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Trophée des Champions mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni umusore wakuriye mu ikipe ya Olympique Lyonnais akina hafi imikino 31. Yarukaga kuva mu ikipe ya Lille nyuma yaho yari yaraboze umwanya imikino irenga hafi 300 yakinnye nk'uwabigize umwuga asezeye ku mpira w'amaguru. Rero igitangaje kuri uyu musore ubwo yakinye ikipe ya FC Barcelona muri 2018, umutoza ikipe ya FC Barcelona yaramubwiye ngo nujya mu gikombe cy'isi ube kwera imvune ufite ntabwo uzongera gukina ikipe ya FC Barcelona. Nibyo byabayeho, ariko agiye mu gikombe cy'isi atwara igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ibindi nuko witwa Jude Bellingham yagarutse mu myitozo y'ikipe ya Real Madrid nyuma yo kumubaga mu rutugu, undi utegerejwe ni Eduardo Camavinga. Hanyuma kandi ekipe ya Manchester United nimwe mu makipe afite ibibazo navuga ko byerekeranye n'amikoro n'uburyo yagiye isoramo amafaranga, ariko biteganyijwe ko ku munsi wo kuwa gatatu aribwo bari buze gukira hanze amafaranga binjije ndetse nayo basohoye. Ariko Sir Jim Ratcliffe afite icyizere yuko ekipe izaba yarungutse kuko ngo hari abakinnyi bagurishije. Hanyuma kandi mutoza Ruben Amorim nawe ari kugarukaho cyane Ferdinand. Ubu ngubu amakuru arahari aravuga ko ikipe ya Benfica ubwo bari mu bakina ikipe ya Manchester City mu mpera z'iki cyumweru dusoje, bamwe mu bayobozi ikipe ya Benfica bari baje kumureba uyu mugabo ngo Ruben Amorim ashobora gusezera we batamusezereye agahita ajya mu ikipe ya Benfica. Gwenda ikindi nasorezaho Ferdinand ni FIFA yamaze gutangaza yuko kakaruko gahabwa abakinnyi bakajya mu makipe y'ibihugu mu kwezi kwa 8 no kwa 9 ngo kuzakorwaho, ahubwo bagiye bakina guhera tariki 21 z'ukwezi kwa 9 bageze tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu rwego rwo gukomeza kuruhura abakinnyi no